angithi lento sisebenza ngezipokwe, sisebenza ngamasiko, sisebenza ngehanyisa manikhethe khombisa abantu. Ngene ungasabi ayisibikile bafowethu ukuthi nizofika ungasabi. Zinyosi leziyana. Ngibona inyakazi mawuyithinta. Zithula azisihuphi nathi. Hayi ke embukelweni production namhlanje ke besika mhlabe yalingana kwakhubalo nibuye egcekeni lapho bezivakashele khona udokotela usigadla senyama esafele emazweni udokotela u2+2 undaba zabantu ziyakhulumisa ukhuluma kwahlula iphoyisa inyanga yokuqala ke eyibiza ngoJesu wakwamhlaba uyalingana kanti ke lenyanga nje basahamba lapha ke inyanga yokuqala futhi nephumelo obalo ukuthi iyathakatha kanti futhi ke isebenza ngezipoko kanti kulezi ipokwe asebenza ngazo lapha ke esigodlweni sakhe umathafathafa ikopakopa ubholoja no troublemaker kanye nonto enkulu Fortune indoda endala. Kanti ke sithemba sihamba lapha uyabona ukuthi ke sihamba emahlathini ke lesigodlo ke sikhona khona lapha kule ndawo lena nje ukubona ke lapha ke imbukelo yeNeco Production ukuthi ke kunegceke noma ngithi ke kunezigodlo eziningi kodwa ke ake singandi kakhulu singaqiqama gula lapha na ngempela ke noma ke sizwele ngaye ke sibonele udokotela ke echaza ngokuthi ke ngabe iNeco Production ke esibize lapha ukuthi ke sifike usibizele ini. Mkhulu asikwamukele kwi-Ineco Production namhlanje silapha ekhaya usibizile ukuthi asize la sikubone mkhulu namhlanje ngithi amasiza la mkhulu nami uma singena la ekhaya ngiyabona ukuthi hayi shuthi songena ekhaya mkhulu simeze interview ekhaya hayi mkhulu asikhiphe ekhaya uthi asize kunendawo siza kuyona esigodlo mangithi hamba lapha hayi ngibona sami ibangelide ngamula amahlathi mkhulu awusitshene mkhulu ukuthi njoba sila namhlanje njena uthe usubizile wathi asifike lana uma sifika lapha ngibona futhi namadoda lana agcwele igceke futhi legcekeni lama ngibheka kunabantu kunendawo la khona kunabantu abafake ingoma amabhayi nemnazaretha mkhulu uchaze ukuthi mkhulu umkhulu isebenza kanjani into yakhe indawo le ngingasabingelelanga ngiyanithanda nonke esizweni indawo le la silaphela khona ngendlela ejulile noma la sifuna ukuthi sibe khona nemfihlo nomuntu ukuze umuntu akhululeke esho ukuthi umuntu mina ngenzani emhlabeni nginamabhadi ngabulala umuntu ngenza ukuthi ngakhipha isisu ngenza ukuthi bese simsiza umuntu kule ndawo indawo nje nezinto ezijulile ezihlalela khona ukuthi abantu abafuna usizo ngokwehlukahlukana kweinkinga uma beza la sikhona ukuthi sibalekelele ingakho ke uma sithi siyaphuma ekhaya siphuma ekhaya ngoba zikhona igodlo ezikahle ezisekhaya lezi eyilana ehlathini igodlo ezingabonwa inoma ubani kepha igodlo lezi eyibonwa umuntu esuke efuna usizo noma ezofuna usizo bese kuphoqa ukuthi agcine efikile la bese kuba imayi kwazi ukubona le ndawo okusho ukuthi la kunezinto ezingadingakala ukuthi zihlale ngale ekhaya ezikwazi ukuguqula impilo yabantu zibanika amandla abantu bephumelele ngokukhulu kusheshsha mkhulu ngihlale ngakubuza lo muzo lona sema sifika la ngaphakathi ngibona kunezinto ezimphethe amabhayi namathawu nemnazaretha mkhulu angazi bengithi abantu mina ngiqhamuka lapha singena lapha kule ndawo lena Chabo angithi lento sisebenza ngezipokwe sisebenza ngamasiko sisebenza ngenature manje ke lana ke kunezinto esiyayisilawulwe zona nathi okunye singakwazi ukuthi sisuke sekuthiwa asikwenzeleni lokhu uyangizwa uma sekuthiwa kuyafuneka thina abantu besintu mina ngiyayenze lokho asebakushilo ogogo ngoba ngiyayazi lento yami ukuthi uma ngingenzi kahle izongishaya uma ngingenzi kahle lento izongijikela angithi phela mina nginezinto ezikhulumayo neziphilayo manje ke ngisuke ngenzela khona ukuthi ngigcine amasiko azo ngokuhlukahlukana kwazo njengoba ubona nje nginesigubhu la asikho empty lesigubhu lesigubhu sinamafutha lamafutha la awangene ekhaya ngoba mangene ekhaya kufa umuntu uma ngene ekhaya kugula umuntu manje kawayikwazi lento ukuhlala la amafutha nanka amafutha ahlala la kancane nje bagogo ngishaya angithi uyayibona lento kanje so akuyona umhlobiso lona kodwa yinto esebenzayo njengoba nje ngingaphinde ngithintelana ngithi uyawubona lo makalabha lo makalabha lo umakalabha lo owenza ukuthi nabantu abasebenza ezimayini ngaphansi komhlaba banelungelo lokuza la sibanika izinto eziqondane nabo ngaleso sikhathi ayikho into umhlobiso sibuye sijike futhi sithathe nawo amafutha
Amafutha kaGozomane lawo. Amafutha kaGozomane. Nawo futhi uyawasheka before uwasebenzise. Nakhona futhi akuwona umhlobiso. Lezi zinto azingene ekhaya mntaka baba. Angithi ubunyanga buyimfihlo. Angithi ubunyanga bunama level. Angithi hayi mina phela ngiyena usigodlo munye. Usigodlogodlo. Bese ngiphatha nanka amafutha ewoza noma amafutha enhlahla. Lamafutha lawo sigeza bona abantu bese sibafaka lapha ya ofudwini bese sibagezisa abantu bahlambe ukuze into zabo zivuleke. Mkhulu nguzukhuluma ngezipokwe. Abantu abaningi uma bekhuluma ngawe bayasaba. Abantu abaningi bayethuka. Mkhulu nguzukhuluma ngezipokwe wakhuluma nendlu ethize noma ngithi isigodlo esithile sikhona lapha othi usebenza kuso abantu mhlawumbe ucazela umukele ekhaya usukusebenza kanjani la khona ufaka abantu khona kuleli gumbu lenempoko khona. Khumbula baba sineyinkolelo ezingafani la emhlabeni njengoba sineyinkolelo ezingafani la emhlabeni kukhona umuntu othola ukuthi akafuni ukubonwa uphume ekhaya la kunensindiso khona uphume lo muntu akafuni ukubona ukuthi beyenyangeni uphume ngathi uvakashela umngani wakhe nje emlazi kanti uyazi ukuthi ukamhlabe yalingana lo muntu ufanele abuye ekhaya enjengoba ephume enje kodwa abe azi ukuthi isipokwe khali singenile sikuye egazini ilapho ke sibafaka kule ndumba le ndumba le imfushane khehla mayibuka akusondele kuyo kancane singene la kwaSipokwe khali ubone ngoba masithi kwaSipokwe khali sikhuluma ngendawo enjena yeah uyabona kahle le ndawo nayi inezinto zakhona zokusebenza abantu amandla akhona ke kwaSipokwe khali alawulwa khona kuthiwa inyosi mambetwana mbetwana zambetwana uyezwa ngithini kukhona indawo la kunento enamandla okuthiwa inyosi mambetwana mbetwana ulalela wekhehla nazi khanyisa mani kehle khombisa abantu ngena ungasabi ayisibikile bafowethu ukuthi nizofika ungasabi kuyabonakala lokho uyabona akuveli kahle ya fanele kuvele ndoda imfihlo ke le kodwa umuntu phela yena simhlalisa kulesigqiki nasi isigqiki esimhlalisa kuso yena umuntu usuke engazi yena wona khehla ukuthi la kwenzakalani kodwa thina sisuke sazi ukuthi njengoba ekhuluma la yena uyitshela ukuthi inkinga uyibika kimi kanti useyibika emandleni uthatha ipower yokunqoba izinto mana mkhulu zenyosi leziyana ngibona inyakazi mawuyithinta zithula azisihuphi nathi awuchaze mkhulu phela lezi inyosi ezepower ipower yabafundisi ipower yabantu abangacabi ipower yabantu angithi lento icontroller yonke lento oyibona la lezi ithombe ebaziweyo bhanyabhanya umbukiso uyayizwa ukuthi ngithini lento iyona ke yonke lento encika kakhulu entweni ephilayo kuthiwa yini zinyosi sho ungathi uhleli lana ke mntaka baba ilana osuke wena usulaphekile noma wena ilapho lapheka khona ngenkani ngoba wena la isuke wena uzothi ukukhuluma ulalele lezi izinto engithi isipokwe khali okusho ukuthi la noma umuthi okusho ukuthi la ulapheka ngokungena nje ucela okufunayo uphuma uhambe kuyabiza ke ukungena la endlini akungeni nje ingane esahlanganisayo asikhulumi ngabahlanganisayo ABCD abayele esigodlweni baqala bathola amandla abanye baye emangozi bawuthola iwasho bese bebuya la sebanamandla ukuthi bona bafuna ukuphila with a secret umuntu ophila ngesecret umuntu ophila ngemfihlo umuntu ophila ngepower ipower ke itholakala kulendlu okuthiwa kukwaSipokwe khali ngoba yonke into iumoya khumbula isipokwe isona esiumoya sibonakala ngamehlo kodwa into esaziyo ukuthi ikhona so ke njengoba umuntu waSipokwe khali la ingoba la awugcabi la yonke into uphuma fresh ngathi awenzanga lutho mkhulu sengizophetha ngibone inyanga ziphelela la kwamhlaba elingana zize kuwe ngazi inyanga ihambelana kodwa mkhulu wena inyanga ehlanganisa kakhulu sizokhothama la kuwena mkhulu kusho ukuthini lokho lalela abaculi bakaMaskandi ngabahlanganisa mina bazwani bengezwani
bahlalelani bengehlalelani bayoxabana sebebodwa mabaxabana sebebodwa la bahlala khona kodwa uma belaki imfanele kube nokuthula ngoba mina ngokuthula right kanjalo nabelaphi bendabuko ngiyaphila nezinsizwa zonke abanye anginankinga nomuntu omunye ngangicwasa omunye ayibone ngcono ofa indlala ofa indlala othi ungcono ngani ngoba la emhlabeni izinto ziyasherwa uyamdinga omunye umuntu mina ngumuntu open ophila nawo wonke umuntu mfowethu ngiyabathanda bonke futhi abelaphi iSouth Africa yonke nabangaphandle umuntu nje omelaphi wendabuko ngiyamthanda ozonda mina izonda yena ingakho kubona inyanga zingena la ekhaya usuku nosuku ngihamba nazo ngishutha nazo nanoma ubani anginandaba mina umuntu othi ashuthe ngoba mina ngazi ukuthi umuntu into eyodwa umuntu ngokaNkuluNkulu kwase kuba yimi ke osebenzela nje ingilozi kaSathane emhlabeni imfihlo yakho omkhulu siyazi bakhona odokotela bakhona abelaphi bendabuko esibathole endaweni endaweni eziphezulu koGoli koThekwini bengahlali futhi endaweni eyodwa umkhulu utholana lana yena wenza ngani ukuthi into zakhe mayisebenza esebenze la engashashitha indawo engabi unogwaja uzikhundla khundla angazi okuningi ngoba nami ngangenwa angenanga okusho ukuthi okuningi ngikuplain kuyazenzakalela okunye kuba amandla nemfihlakalo kaNkuluNkulu okunye kuba ilento wathi sithandaza kancane khona into ebheda efuna ukuphakama la baba wethu osezulwini manqolisa igama lakho mawufika umbuso wakho mayenziwe intando yakhe emhlabeni njengasezulwini usiphe namuhla isinkwa sethu Nkosi yami gogo logobile salukwa sempondo vumavumana ovume ezizweni sadla sembethezweni nomhlaba siyaxolisa abogogo hayi ngoba ngingcono mina komunye ngiyefana nabo bonke abelaphi kodwa mina imfihlo yami ithi inyanga ihlala la njalo abazohlala bayifune khona ngoba ngidinga indawo equiet lokho ezipokwe zami akukhona ukuhlala la kuduma khona imoto uma usethebeni bip uphi sifuna umsindo thina sifuna kube quiet ukuze mangunika lento ngufake yona isuze mangubhoboza amathumbu ngifaka ibhodlela esiswini ngilibhoboza ithumbu ngene ibhodlela esiswini mangufaka incweba ngufaka incweba kuthule kulalela izipoko kuphela ukuze into yomuntu ibe perfect mkhulu zingayigodlo zakho nguze ukhuluma ngezinye zingayigodlo zakho mkhulu zu 22 baba 22 igodlo baba sengiphetha mkhulu ngibona umkhulu namhlanje ufaka isikhafu isho ukuthini indaba yesikhafu mhlambe sekunenyanga nje lesikhafu siqalile sigqilaza kwasha amadoda amakhulu athi yagqilaza lento isikhafu nje la isikhafu sami mfowethu esamandla isikhafu sami okuthiwa mangishutha amavideo ngisiphathe isikhafu sami nje mfowethu nami engisenzelwe amandla emfihlakalo yala ekhaya ngoba phela lento le mina ngisipoko nje ngihamba ngishe emoli naso ngenzela abantu ukuthi bangibuke ngibe nepower futhi ngijabule bangihage bashuthe nami umuntu wabantu nje ngithanda abantu mina so ke manje lesikhafa ngikwazi kusiyeka ngoba lesikhafa ogogo banginikele sona ukuthi ngishuthe ngaso ngibe nama